бозии аввали даври ниҳоӣ дар варзишгоҳи боҳашамати Сантьяго Бернабеу баргузор мешавад ва аз наворҳое ки айни ҳол коргардон агар барои мо нишон бидиҳад, анбӯҳи зиёди мухлисон берун аз варзишгоҳ қарор доранд. онҷо ҳамкори мо устод Аловдин Буриев қарор доранд бевосита аввалин маротиба дар марҳилаи муҳими рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳо аз шабакаи варзиш намояндагӣ мекунанд ва бовар дорем ки аз рақобати Лигаи Қаҳрамонҳо ҳам лаззат хоҳанд бурд. ва тавре мо шумо мебинем бинандаи азиз, анбӯҳи зиёд тарафдорони бошгоҳи футболи Реал Мадрид аст ва мо имрӯз мутмаин ҳастем ки зиёда аз 80 000 тамошобин дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу қарор доранд. ва айни ҳол дӯстони арҷманд, мо имкон дорем ки бо ҳамкорамон устод Аловдин Буриев мустақиман дар тамос шавем дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу, дар он ҷое ки барои шориҳону рӯзноманигорон ҷои махсус гузошта шудааст. устод, дуруд ба шумо, шабатон ба хайр бошад. чӣ гуна имкон шуд ки шумо ба бозии даври нимниҳоии Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо ворид шудед? Ташаккур тавлебиётият ҳала Тоҷикистон, ҳала студияи пеш аз бозии Лиги Чемпионҳо. албатта ин як эпизоди бузург аст. ман дар инҷо ҳузур дорам. ба тавре мешунавед, муфлисонам ба варзишгоҳ дохил мешаванд. ва ин як шукӯҳ шаҳомат аст. аввалан шумо бигӯед ман аз чӣ қадар баландӣ ин гузоришро пеш бурда истодам ва пеш аз ҳама ташаккур мегӯям ба роҳбарияти телевизиони варзиш ки имрӯз махсусан Парвиз Зоровро ки ба мо шароит муҳайё карданд. мо ҳам дар бодии Баварияи Олмон ва ҳамчунин бо Манчестер Сити ва имрӯз дар Испания дар Мадрид ҳастем ва инҷо бозии байни дастгоҳи Реали Мадрид ва ҳамчунин Манчестер Ситиро мебинем. рӯяи баланди мухлисон дар кӯчаҳо хеле зиёд аст. ягона чизе ки агар гузоришҳои моро дӯстонамо тамошо карда бошанд, ҳамин аст ки ҳоло як қисмати варзишгоҳ дар тармим аст ва дар берун мухлисон он қадар ҷо буданд ки мумкин 4-5 километр тӯли истодани онҳо ба чашми мо афтод, вале теледидӣ набуд. дар ҳақиқат ин бозие ҳаст ки бозии таърихӣ аст ва тавре шумо гуфтед телевизиони варзишам бори аввал дар таърихи ин бозиҳо гузориши мустақими худро аз ин ҷо медиҳад. мо омода ҳастем ки ба ҳар саволи шумо ҷавоб гардонем, аммо рӯяи бозигарони ҳар ду даста хеле хуб аст. ба кадом хотир? бубед як лаҳза мусиқиам ба поён расид. ҳоло инҷо оҳиста оҳиста ба варзишгоҳе ки беш аз 80 000 тамошобин мебарад мухлисон ворид мешаванд. сабаби таъхираш баробар ба шумо гуфтам ки инҷо тармим аст, бисёр даромадгоҳҳо дар ҳолати таъмир ҳастанд ва аз ин рӯ каме дертар ворди варзишгоҳ мешаванд ва вақт аст ва ин варзишгоҳ пур аз пур мешавад. ва имрӯз мо дар иҷрои дастгоҳи Реали Мадрид ки дар ҷаҳони футбол ҳамчун даста дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқот аст, бо дастаи Манчестер Сити дар ин ҷо қувва меёзмӯяд. он ҳам яке аз дастаҳои беҳисаби ҳам Аврупою ҳам ҷаҳон аст. ташаккури зиёд. ва як суоли дигар ҳамин аст ки шумо дар Альянс Арена будед, дар майдони хонагии дастаи Париж ҳам будед, агар хато накунам, дар шаҳри афсонавии Рим ҳам будед, майдонҳои боҳашаматро дидед. Сантьяго Бернабеу чӣ гуна фарқият дорад? фазои ин варзишгоҳ чӣ гуна аст айни ҳол? фикр мекунам ки дӯстони гиромӣ пеш аз ҳама ин варзишгоҳе ҳаст ки аура, садо, кайфияти мусиқӣ, кайфияти шунидани садои футболбозону мухлисон ба гӯш мерасад. ва ман дар варзишгоҳи Байерни Мюнхен ҳам будам. Бавария варзишгоҳе ки онҷо ҳам мухлисони хеле зиёд мебарад ва дар ин аренаи шаҳри Мюнхен ҳамин гуна ҳолатро ҳис карда будам. аммо нисбат ба футбол ягона чизе мегӯям ки имрӯз аз сабаби он ки Сантьяго Бернабеу дар маркази шаҳри Мадрид аст, каме омадану рафтани мухлисон шояд душвор бошад, чунки кӯчаҳои Аврупо аз сар то ба охир ҳама танг ҳастанд, танг-кӯчаҳо ҳастанд ки инҷо мошинаҳо хеле душвор мегузаранд. аммо ба ин нигоҳ накарда мухлисон имрӯз гирд омаданд ва ин варзишгоҳ шоҳиди бодиҳои ҳам ҷои ҷаҳон, ҳам бодиҳои Аврупо, ҳам сефинали бодиҳои Лиги Чемпионҳо ҳам дар ин ҷо гузаштааст ва бешубҳа фикр мекунам ки имрӯз мо шумо шоҳиди як бозии зебо мешавем. аммо пешгӯиҳо чӣ аст? пешгӯиҳо он аст ки имрӯз дар мураббиёни ҳар ду даста пеш
بازی گفتن که اینجا امروز با بازی زیبایی میکنیم که مخلصان قناعتمند باشن و حتی سرمربی دسته ریال بود که اگر امروز دسته سیتی منچستر سیتی 6 گل دادن باید با یک گل دیگر بیشتر زنیم و بازی 7-8 پیروز شویم. اما گیندوگان که در بازی گذشته کپتان دسته منچستر سیتی در بازی گذشته با هم صحبت بودیم، اینجا امروز هم خیال کرد که آنها آماده هستند که یک بازی زیبا رو در مقابل ریال نشون دهند. زیرا سال گذشته محض ریال توانست در همین دوره این دسته رو با شکست گرفتار کند و در نتیجه ریال و دور آخرین بازی‌ها را اینجا منچستر سیتی باشد تا به هنوز برای جایزه از همه بهترین لیگ چمپیون‌ها که این جام از جام لیگ چمپیون‌های اروپا است دسترس نشده است. خب یک سال دیگر خود شما افضلیت کدام دسته رو بیشتر میدونید در همین رقابت، ریال مادرید یا منچستر سیتی؟ من پیش از همه اینجا داشتم که ریال مادرید با این مخلصانی که در کوچه‌ها با دیگه من یک ساعت پیش 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش با اونها بودم، در یک جا بودم، از روی گفتی اونها از روی بعض متخصصانی که فوتبال را خوب میفهمند امروز ریال افضلیت دارد و در این بازی با پیروزی نهایی خواهد شد. اما منچستر سیتی که در حال حاضر بسیار یک سطح بلندی فوتبال رو پیدا کرده و من در بازی با بایر تماشا کردم، اونجا همین سخنان بودند که منچستر سیتی وقت رو کشول داشت که 3-0 گمیده بود، اما اینجا وقت رو کشول داده نمیتونند. از این رو ما بازی زیبا و گل‌های بسیار رو هم خواهیم دید. بله درست گفتید. و عموما شما در نشست مطبوعاتی اشتراک کردید، خوسپ گواردیولا چی گفت؟ میگویند بسیار یک شخص شوخ طبیعت هم هست، بر روزنامه‌نگاران امکانیت نمیدهد که سالهای خوبتر دهند. در حقیقت همین طور هم هست. در میونخن همین گونه بود و مخلصان صحبت نکرد. همین که سوال شما چگونه سوال است، این گونه سوال باید توی مسئله بازی رو بینیم، نه که در مورد بازیگران گفتیم مثل همین. اما این دفعه در نشست خبری پیش از بازی بسیار جدی بود به آن خاطر که بازی نشده است و دسته بازی‌های 3-0 دسته پیش نیست. بله تشکر زیاد با شما. با ریال مادرید با منچستر سیتی در همین رقابت برور میخواهیم و البته تماشای بازی زیبا رو هم با شما تمنا میکنیم. تشکر با مخلصان که با ما هستن و همیشه ما رو پیگیری میکنن. ما هم آماده هستیم که با دستگیری روبروی تلویزیون ورزش با دستگیری مخلصانمون از هر کجا که نباشد از قبال گوشه جهان گزارش‌های مستقیم رو با آنها پیشکش نماییم. تشکر زیاد. بیننده عزیز و ارجمند، استاد علاءالدین بوریف بودند همکاری ما که از ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بواسطه با ما مستقیما در تماس برآمدند و اولین روزنامه‌نگاری تاجیک، اولین شارح فوتبال از تاجیکستان که در میدان‌های محتشم فوتبال اروپا مخصوصا لیگ قهرمان‌ها اشتراک داشتند. البته با استاد هم برار می‌خواهیم در این جاده و باور داریم که گزارش‌های مفصل‌تر از جریان این رقابت‌ها برای ما و شما پیشکش خواهند کرد.